Arheologinja i dizajnerka Ljubica Suna Čehovin preselila se iz Beograda u Ljubljanu početkom 90-ih jer je bila protiv svega što se tada događalo u Srbiji. Po dolasku u Sloveniju, koju je smatrala dijelom svog kulturnog miljeja, shvatila je da su razlike u kulturi ipak velike. Tu kad sam došla, nekako sam se osjetila veoma čudno kako pripadam, a ne pripadam i tako dosta usamljena. Šetala sam Ljubljanom i stalno kroz normalno Plečnikovu tu arhitekturu koja te nekako okružuje u Ljubljani apsolutno svuda. Upravo Plečnikova arhitektura, koja joj se u početku činila hladna i umjetna, omogućila je Suni da bolje upozna i prihvati slovensku kulturnu baštinu. Rezultat je linija proizvoda Doručak s Plečnikom, koja već pola godine krasi obnovljenu Plečnikovu kuću. Ispriča neku priču o sebi i svojoj usamljenosti ovde i kolekcija ima taj znak, siluetu Plečnika koji hoda s leđa, gde u stvari ja nikako ne mogu Ljubljančane da upoznam. Danas je možda Ljubljana nekako meni više domaća nego Beograd, to je interesantno. U Muzeju grada Ljubljane su Ljubicu Čehovin izabrali baš zbog toga što nije bila opterećena veličinom velikog Jožeta Plečnika. Gre za golo Plečnikovo delo, se pravi za njegove načrte, ki jih je Suna na zelo inovativen in zelo zanimiv način interpretirala. Mogoče tudi zato, ker ni Slovenka. Ti, ko kupiš izdelek, dejansko vzameš Plečnika s seboj domov. Djelo Ljubice Sune Čehovin odlikuju čiste linije bez ukrasa. Njeno uvjerenje da predmeti najprije moraju biti korisni i upotrebljivi vodilo ju je i kada je odlučila oblikovati jedinstven školski predmet – kulturni odgoj. Multidisciplinarni predmet bi djecu poticao na polemičku razmjenu informacija, znanja i kritičkog mišljenja. Zatim, kada glasaš jednog dana za nekoga ko će tvoje društvo da vodi, a ti da radiš nešto drugo, razmišljat ćeš ko je to i zašto si mu dao to pravo. Ali moraš da počneš da se formiraš kao takva osoba. Iako već godinama obija vrata javnih zavoda i državnih institucija, predmet koji bi promijenio društvo je još uvijek u početnoj fazi. Imajući u vidu da je Ljubica Suna Čehovin dizajnerka koja svojim drugačijim pristupom ruši granice uokvirene unaprijed određene misli, to nije iznenađujuće.